In die Tunnel Sportnuus, ons kyk na Formule 1 en dit is die vinnige motors. Die volgende wedren gaan wees in Oostenryk en dit is oor 2 naweke en dit gaan wees op 29 Junie en dit is by die Red Bull Ring in Spielberg. So tans is dit McLaren wat nog domineer. Hulle is ver gemaklik voor in die vervaardigers, maar veral is dit in die individuele puntestand op hierdie stadium. Oscar Piastri van Australië in sy McLaren wat voor is op 198 punte, baie gemaklikheid al 5 keer gewen hierdie jaar. Dan sy spanmaat Lando Norris is nou eentjie terug op 176 nadat hy die afgelope naweek in Kanada nie die wedren voltooi het nie. En Max Verstappen, verdedigende kampioen, klou so effens aan die top 3, hy is 155 punte, hy het ook al 2 keer gewen. So hy sal hoop dat op die tuisbaan eintlik van Red Bull Honda, dit is by Spielberg oor 2 naweke, dat Red Bull Honda sal beter vaar. Dit is George Russell van Mercedes-Benz wat ook opgeskuif het. Hy het natuurlik die afgelope naweek gewen in Kanada. Hy is nou op in die 4de plek op 136 punte. En in vervaardigers is ook Mercedes wat nou bietjie nader skuif aan die voorlopers McLaren. Dit is Mercedes-Benz tweede op 199 punte. McLaren steeds gemaklik voor 374 punte. En dan is dit derde Ferrari met 183 en Red Bull Honda op 162. So dit is opwindende Formule 1 wat voorlê weer. Dit is weer 29 Junie. Dan is dit in Oostenryk.